Nemblo mi Pastor Yona, mi staff teach lo Honest Word Presbyterian College. Thank you lo opportunity, lo mi sabe serem short testimony. Testimony blomi mi start way back lo 1988. Time mi got 18 years no mo. Mi valay stop taking part lo all sports activities lo makem independence celebration lo July. When way happen lo mi lo time ya mi valay pin races lo one cross country race. Mi 116-kilometer race. Now, when we stop, mi valay pin races, time we mi valay iko kasem close-up lo end lo races, mi now mi stop litim races. Mi stop litim races ikam, mi harem also we tight ikam pick one, and then from we mi tight to mas, I mekem pawa inomokat, mi nomo sabe races, pawa I stop come out lo mi mekem se minomo sabe races mi start lo walkabout. Pe mi stop come close up now lo end lo races. When I stop, mi come close up lo end lo races. Narvala friend lo mi we mi come number 2 lo mi. M2 hero ni come close up lo mi. Pe when I happen M2 itai to mas. Mekem say mi no sabe come pity mi come take over lo mi. So mi finish him race first time. After me just come behind. When we happen lo straight lo hand lo races, me now me when me stop on them serum with them yumi lo tete. From me now me experience where I swim lo mi say I true. God I true, God I stop or some way you me stop harem. Now when we happen, time we me kasamen lo races. Mi tai tumas mi fall town ale all friend blomi all katalo team blomi all ikaram one packet water ikam close up blomi ale all stop tram plus splash water ya lo head blomi pe missing out lo kata se ivalay pusumi kam pa mi traw nam head blomi no mo ko inside pe ta mi traw nam head blomi ko inside lo packet when mo happen from mi stop shot win mi sokame water ya inside lo packet ya imekem se what I coincide lo all plo news all plo mouth lo mi mekem se mi namo sabe pulum mui now ale mi kira mi namo all di tram tok lo mi tram lo answer pe voice no mokat pe mi no realize em tu se voice plo mi ilus mi meeting se all kata istaparam voice plo mi nomo. Ale ta mi kirap mi ko round be mi harem no kut stop mi harem no kut we mi harem no kut ale mi decide se no mi mas ko come out lo man we istabok lo dispensary Teresa ta mi balay ko come out lo dispensary Teresa I look mi I ask him question lo mi ta mi stop tok be Teresa I no harem voice lo mi come out and mi tu I no save se when mi wrong lo mi mi stop tok mi stop harem pe tami mi tok mi no harem I mekem se mi valay storyan kata mi stop tok no mo ko mi out pe tami sta out mi sta bokapat mi harem one voice kam voice I kam I tok lo mi I talam se ikut you sing out one pasta I kam pray lo you pe lo tami from me no think about prayer mi no mo think kutu lo walk lo prayer or something about prayer. Ale time sta walk about come small, voice come back lo mi talam say you look all pasta, only all man blo God. Mo all pasta suppose we only dead. All kata kat place blo kata sta finish lo heaven bali ko stop lo. Ale mi sta walk about small mi harem be mi sta walk about come. Ta mi walk about come mi harem no kut we mi harem no kut. Ale voice itok lo mi pakan italam se you stop haram no kut
you haram nokut from price plo 1 day no mo. Pe suppose we you can behind lo mi ba mi mekem you ba you res mi tichim you lo fasten plo resis plo you save kasam price we pamba emi stop all time. Ata mi haram to kya no mi stop ting ting. Han to ke stop kam lo mi ol se me from one me. Mi no stop ting ting lo pikman tu pe pikman stop mekem ol sem se. Emi friend lo mi ol se one mi stop refilling ol tok ya lo mi ol sem. When way happen, mi stop ko pe mi stop ting ting lo hem. Tok ya I also one tok we I cut power inside lo life lo mi lo teya. I make mi stop ting bot. Mi stop ting seman. Mi no one kutula man be mi stop aram tok ya by how now mi sabe. Come one man blo pick man we mi one man no good. Mi stop ting ting lo hem pick one pe mi stop walk about come from Mr. Aram no good too. Maka mi stop walk about me come. Peta mi stop walk about me come town. Small voice italam lo mi pakan ya mi talam se. You sabe se you stop walk about ya pe you no stop pulumuin. Time ya no mi just kasem se yes. Itu ya mi stop walk about ya pe mi no stop pulumuin ya mo. Mi tu mi stop tok all mano li no stop aram ya from voice play mi no stop come out. After mi stop ask him say itu ha? Itu se mi no stop pulumuin mi stop ask mi wano mo. Peta mi stop ask mo se me voice italam lo mi se. You try to man blue, come call salam out blue, you try and blow lamp. You aram say cat win no, win blue cat or you know cat win. Time where me pusuman to me come call some, me blow ya, pay me aram win nothing. After me say, you look, you know, pulum win ya. Ale na ya hat to me trouble now, meeting about say man. Me run long the road, but after me come low small time, me come drink water, block of win blow me, me no more pulum win pack and where, me no me start no good from ya. Na mi aram no good seman. By how na pa mi pulumuin paken. Peta mi stop ting ting also me. Mi aram voice talam mi say. You sabe when I'm pulumakem you pulumuin paken, but you must make a mosem no more. You resist small. Ale you chami ko on top. Ale you sing out lot of voice play you. After mi stop ting ting lem mi say no. Peta mi stop ting ting lem say you make him. Mi stop voice mi also me. Ale mi grab no mi say ale mi try make him. I run me go me chamos me missing out. After him say you look, I mean you naram voice blue. Time me go me champakan say you make him pakan. I let me make him 2 times, make him number 3 times me chame be me aram voice blue me come out small no more. After him say you make him pakan. Me make him I think 7 times. Me make him pakan ya pe. Voice blue me just come out go just come out full one ya now. Time me come out full one pe me fall down. Mr. Pulumin from Yaram. Tight time just a pulum good win now. Pe me tight to mas. Maka Mr. Koko long time little bit 15 minutes or so me. Meeting say you're right. Pe Mr. Nap me walk part pe Mr. Aram no good no more. After me starting thinking now say oh man by me make a also one plum by me all right all keta. Mr. Walk party course me pe me aram voice talk lo mi paken. Voice talk lo mi tanam say you second lo man is walk party come. Ale mi pusuman from mi second lo. Tami ko small ale one man walk part some say you second lo man ya. Ale mi second lo em after mi walk part small mo say second lo me tu. Ale mi second lo em. Ale mi time we all man ri ko mi stop second mi stop course me. All man ri say hey man so one me second to mas I think you're right or so nem. Time we only stop tal mo sempre mi start so small man only stop talem. After I make him time we missing out one ikam bakal semia, plus mi second lo hem, time we mi second lo hem semia, mi second lo kan rawan semia oli ron. From oli look se no, mana now ya I second to mas now. Time oli ron oli no wanda mi second lo kata, ol narvala mantu oli sam se, hey, vele no kokol sablem, hemi krangke ya, hemi no mole ya. Time oli tala mol semia no, mi aram no good from ol man oli tala mol sem, ala Mr. Nap mi putu man lo mi. Mi ka from up face blue mi ala mi semba mi cry. Peta mo mi cry small mi sta cry small ta mi sta quiet pe mi ara normal se no mi cranke finish mi do something mi no mo sabe wona mo sta me game na. Ta mo talo se mi cry now mi cry voice blue mi kama lo mi wona se mi me camp lo mano no mo tala mo tok well stop tala be no. Kama finish ta mi sta quiet pe mi ara normal di ko eto mo tala mi konta me kam.
Mina ya mi kraya anta blo top blo voice blo mi one time. Mi kraya pe mi ara molman ya li tok ya antap. Pe after wana mo happen ya mi ara molman li tok I kondap tu mas no mi ara molsam o li tok ko di cross o di stop sing out o di camera se kill him. In a long time also be mi look or mi ara molsam molman li kam fast lo mi o li holala mi also me pe mi look we na ya crown itanem or wood na ya litanem now voice kampak lo mi se tete emi last table you. Tamu mi ara molsam na mi ting lo mi se last table every man lo woli ati. Pe mi stop ting no molsam be tamu mi stop ting bot pe mi look we na ya mi now ya mi stop run lo one something or some one track or one something bit something speed. Mi look mi stop run pe mi look mi vlei stop koran look olman oli stop play sport oli play lo football oli races ada mi look mi tu mi tekan part lo sam lo all sport ya sam lo races ya mi look el pot mi tekan part le mal sam all sport lo races ya pe mi look mi vlei races pe mi look mi stop win mo tamo mi vlei stop run mi look mi stop win mo ko tamo I finish every competition lo wall ya every something sport ya I finish ale now ya mi look se na ya mi vlei out na mi vlei na mo ko round town ya pe mi vlei ko straight I kwanta pe ta mi vlei ko straight ya mi look mi vlei run lo one lata ya one small lata na mo pe mi vlei run straight I kwanta like ko ya mi look mi vlei kwanta mi vlei speed mi vlei ko in a long time pe mi vlei stop ta mi vlei stop one time also me mi sta look se ka someday stop from one me mi tana mi sta look lo forete se mi want look se one me sta lo forete ta mi look se mi look one white something or some way me house ya after mi look se no me double house ya now mi stop straight le me after mi saka mai plo mi kontap se ba mi look se top lo andel plo top to ista wa so mi look andel plo to mi na sa timba mi open mi to ta mi sta look kontap lo look andel plo to ya pe mi look ko pe mi look Jesus one time way stop stand up. I me look Jesus, me look first blow Jesus. Me sabe one time say me Jesus. From me look first blow me, you also one first blow picture blow Jesus where me look stop blow one book blow Sunday school where me stop papa blow me one elta stop teaching me will learn blows. I me look also me look one something where me say me haram no good where me haram no good from where me think about life plo mi pakan lo start time small mi kamantap mi look se mi one man where mi no want them Jesus mi no like him Jesus mi no like him papa God mi no want them aram story anya plo Jesus mi all time mi stop pakan sem papa plo mi from mi stop talam story plo Jesus lol man pe time mi stop think about now also mi haram no good se man tete by people traboli kase mi now mi haram no kut we mi haram no kut pe time stop haram no kut or semia pe Jesus mi want them talk lo mi now I make him say time we you want them talk lo mi or semia pe mi make him want something lo mi we face lo mi contact mi go look him pe mi no want to look face lo pe mi time you want them talk pe face lo mi mas contact no mo lem ale krab italam lo mi italam want talk or sem se from one mi vle karamane kam lo plesia after time mi to kol semia after mi no mo sabe na mi aram no good mi penemet lo mi kam town paken ta mi penemet lo mi kam town mi stop tinti semba mi tok mi talam ol samunem pe mi aram no mo one woman italam se no kata li stop ron town ya no mo koko e mi kam through kam face one I win him race pe after I fall down no one woman I kam yolam tight employee one them say I make him win blame. He come back. I'm not just chuck him could win blame. He make him say, "Amen." I know pulum could win. I'm will take him memika. He take na me will carry memika. After me stop listen now. Me say, "Oh, by Jesus, he tell him say, no, me place no place blame lo fire long way. Will carry mem ko sa kami ko lo fire." Ta me stop one them lesson. Lo aram tok all sempe. Me look no mo het lo mi ko anta paken. Ikolo Jesus, sabi Jesus si look mi lo straight lo ay blumina italala mi se prat you go back. Amit alam 3 tok yan mo prat you go back.
Time italam olseme be italam one time, time italam number two time, time italam se yuko pak, time italam olsembe, mi aramol mano lista cry. Be lista cry lo mi from mitede. Time mi aramol mano li cry be mi no long time mi open my blomi tu. Time mi open my blomi now mi look we no, all mano li cry through one time. From me tet finish. Mi ask him lokata say no, mi tet ating half an hour. When mi start sleep, mi start look or something. After mi talam lokata say yes. True ya mi tete ya be mi wanda talam lo yula. Everyone say yes. You mi start make ting blo you mi lo wolya. You mi start make pick man blo you mi lo wolya. You mi start go round you mi make mona mo you mi wanda be. You mi masave se. Tan you mi saram I blo you mi one day. Bamba you mi stana blo face blo Jesus one time. Blo em bamba I chachem you mi lo all something where you mi start make lo wolya. First part lo testimony plo mi talam finish se lo time ya mi just come plo mi save mo mi believe se God is stop, Jesus is stop. Pe when we mi no pin serem se mi give him life plo mi lo Jesus or no yet. Amena mi want them serem. Time where mi come plo give him life plo mi lo Jesus. Time mi come plo give him life plo mi lo Jesus. Emya it taken place after 3 months. More straight after lo time ya, mi pin believe lo Jesus. Pe when we stop. From where mi no pin give him life plo mi yet lo Jesus. Plo Jesus emi come also master plo mi mo emi save mi long all fasin no good plo mi. Time mi stop walk about. Mi stop worry. Mi stop trouble. Mi ka trouble lo ting plo mi. Say Jesus is stop look me.
every place mi stop ko wol tok blomi mi stop harami mo mi stop look all walk about blomi all fashion blomi mi save good mi pe mi save talam straight se ta mi stop katol ting olsem I come mi no wonder make something way no straight make mi stop trying to walk about lo good for la life all straight fashion pe mi find mi heart too much mi find mi heart from time where all friend lo mi oli come look me oli talam lo mi say yumi koya mi find mi heart lo mi talam no lo all kata lo mi no follow mo kata from time all kata oli look me say mi no clat lo follow mo kata all kata I stop cross lo mi oli stop talk no kut lo mi oli stop chiki mi makem say naya lo makem mi stop friend kut wata mol kata mi mas follow mol kata no mo peta mi follow mol kata finish mi follow ko makem all rubbish fashion ta mi follow kampa all kata oli haram kut pe mi stop haram no kut all time mi stop haram no kut ale haram no kut lo mi na mi stop haram no kut all sem lo 3 manis peta mi kam lo number 3 manis plem haram no kut ya I make mi kasam one sick we sick ya I hole mi I make mi mislak mo every day mi haram also say mi no one kut walaman mi haram also we kot I stop cross lo mi mo I stop panisi mi no stop haram kut ting lo mi I stop full up long all kata something we I no kut I no straight mi haram also say kot bambai panisi mi mo bambai kot bambai I destroy em life lo mi now mi stop sick koko kasam one day mi stop haram ol somewhere by mi tet mi haram ol someone voice kam lo mi italam lo mi se tete bamba you tet from you know one kut falaman you one man where you make him plan something in no straight lo face blow God you stop make him something here you make him every something here where no straight lo chief you make him all walk way no straight lo church you make him something in straight lo tati play you what a mommy play you what a more family play you so you know straight lo you stop life you good lo you must stay no mo ta mi stop haram voice I stop talk lo mi haram no good now you come kasem lo point where mi must go sleep lo bed lo mi must fold them good hand lo mi stop haram also by 30 come kasem mi one time if me experience some power bloated where I come lo potiplomi I paralyze me haram potiplomi kolkol lo leg plomi kolkol I kamandap mo hand plomi kolkol I kam lo chest plomi head plomi stop kolkol I kam mo mi haram sabe se no by mi tet now mo lo time ya mi haram sabe se by mi tet Mino mo ka tok blo talam wanam no mo tok we mi talam wan so tok no mo also one prayer plo mi ikolo papakot mi talam also mi se papakot mi no one straight man mi manokut pe life plo mi stop lo hand bli no mo papa tete suppose you want them take them out life plo mi you take them out pe suppose we tete you no take them out life plo mi tete mitalam lo you papakot se pampai mi man plo you pampai mi mekam walk plo you tete koko kasam te we pampai mitet mo mi stop tok ya mi stop tok what am heart lo mi mo mi stop cry ko lo papakot mo ta mi stop cry ko mi aram olsam se no mi cry ya pe naya koko mi aram olsam naya mi stop cry through now naya voice plo mi stop come back Koko mi aram seno na mi stop cry through now. Pe first time mi cry voice no kat. Pe koko mi aram se voice kam. Koko mi aram seno na ya mi kam right now. Power plomi, hand plomi stop hoti ko pak. Leg plomi stop hoti ko pak. Head plomi stop hoti ko pak. Ale mi move poti plomi mi kirap. Time we mi kirap mi staan mi stalo pet plomi. Mi haram ol foul ol pitchin ol sing out back again. Peta mi stop haram se mi stop kamora ite pe mi stop kamora ite now. We mi no mo sick. Mi stand up lo pet lo mi walk out mi ko outside ya.
Mi olsam we mi sleep ko mi karaplo morning we mi no sick mi ara mi fresh we mi fresh. Mi ko outside ya mi stop ko mi ko look ko liang pala mi vele ko stop play football. The same afternoon ya namo. Sick pla mi finish. Mo ame now. Lo te now. Mi sabe se Jesus he forgive me from every sin lo life pla mi. Me believe that Jesus now ya, and become king, and me master, lo life plo me, lo time ya, kam kasem today.